adum sing haidong na basu dum yara banida sidi Indiana tawgen to bo pura makhakni adu tawgen to busida su militant sing si sijina bagi wani sijina ba sigi adu gi da mukta datro makoina tha amada lupa lising taruk kadar amom de pir ga tha ga thami si adu gi natra adu natra ta ga di India gi mayok ta lal hobusu natte haiba Manipur government gi mayok ta lal hobusu natte haiba adugumba group amaga suspension of operation sign tong ba haibisibu kadai da maram chari ge sengna make hairga di India gi lauthok taba army amagum ne ba su da leri ba militant sing se lauthok taba India gi recognize to ba haitare na ko suppose Assam Rifles haro 1930 ga samchak mkharada makoi sing se masang lathok na ba to budagi sigi regiment ki thakta lakhre si full fledged oi hre dana asumai si sina rakpa asugumna India gi masak khangba army amadi natawa adubu India gi army goina di sinari madugi kudam haibabu Assam Rifles na somewhere kharada kuki militant sing khulai pai sing puthok pusin tauba India Myanmar border da nongmai kapnabada makoi sijinaba adagi asom uwang madal leiba khoigi militant haigadra revolutionary haigadra sigi camp sing thugaina bo honabada hairiba group sing sigi new sing sijina bagi report sidi khoi mayamna tareba adu targadi mase khoinu urise sisu India gi atopa lauthok taba army mani haina uganeba maduna ni ngasi makhoigi mathakta mi hatle haiba bhawba khangna karimta tawdrise sine kari gi nongoi afaba makhal gi khulai paira lakpa kanda kari gi phadrino sibu suda lei haidana bu free thadok pa ya ra do masidane ba Manipur da misi mina ngasi mi chani gu phu haina sirakhi ba matang swai sigi responsibility se Manipur government na pugadabne masa sinani aina haijaba matam duki DGP kanano moina law and order ngaktabna natro Sujanpur dagi kulai pairaga torbung tana haigalaga yum mai thabang mai si matam madu da sang raba lambi do lakpada sumaina chatkre sigi kari gi intelligence ki report kari gi phangoi daina matam du da Manipur lenga ki home minister kanano se makoi da responsibility mi chani go phu si ba se masi gi responsibility je matam du gi government paiba home minister amasung DGP pugadam ne mase sena maki akoi gi court ka laga masigi PIL no kan thaga lagadi masi kanaba laini na khalli maramdi makhui gi su asoi ba leki bina ne base moi masa su ya jagi dana sida security lapses lagi hai basi matam du gi government du su ya ki ayu ta ka di madu gi responsibility to fix to hum to hai bani ta aduna sigum basi su tawdana asumak lei bani na ngasi gi sidi akoi no uri sidi amana makut punhanba aduga amana free da thado hanba thadokpa aduga khana hanba itare phuna hanba itare adoridi makana ngam tage sidi yamna make sure na leireba aduni ani shubla often was 2025 ki September gi 4 da masi amuk review tawbadagi akoi gi Ministry of Home Affairs na sugi matang si criteria mayam ama sem document tawbagi poti lai khara kana ama extend tawbo form sima leire anes the ground rules se bala tawgo mayam si akoi gi monitoring committee mai gi mechanism se awba si yengse na group lai riba sugi matang da haitare si gi matang si masi kamai no ji operate tawri bino happy post sai da chawbo wahang am su lae aduna chief minister na haiba wafam si da kamai thambiningi sugi daitri laworoi aduga akoi gi ngasai gi mi taruk sigi justice pi ne na mahak na hairiba adu taragadi akoi gi ngasai gi suspension operation si under control laitre masi control tokbo ngamaroi haiba aduga irang kanu me violence me am tholak na bai masak ti man oiba masi oina asu akoi na kanu si justice si man ensure tokbo ngamduira deliver tokbo ngamduira kamai thambini usa swai yam nokning wani da ngarangi chief minister gi statement si masana gyan taraga haibra gyan tadana haibra ije swai yam honingai we ada su si tripartite ni Manipur government yawi hai si khemchan masama madugi idea leibra leitabra simbasu hangingai oira wai ana haige haragana suji matang sida Manipur government na lobo waris center na mawa lobide adu mana hairagadi miyam su kitang
ताबद नुआइगदब माले अदुगा सिदी अखोई सेंटर की सब्जेक्ट ने ना याम इलाइ लाइन खुंब मान काइम थौसादब सिदी अंगकप मखक येना हाइनिंगे वै सुजी हरपदगी हौना मणिपुर गवर्नमेंट से नोई यावरसु याइ यावद्रसु याइ हाइदना हरपने 2005 ता कोई म्याना अदुम उग्रेदना को 2005 ता मणिपुर गवर्नमेंट से यावंदना सुजी असम राइफल्स का अदुम साइन तौनगरे अदु मतुंगदा यारक्तदना सागी स्टेट मनुंगदा लेबा लालहुबा लुप हाइगद्रा कई हाइगद्रा लालहुबा हाइगद्रा मखोइसी लालहुबा हाइबसु यादब कनामता ता मखोइना लालहुबगी ममी सुमत तादबको लालहुबगी आइडियोलॉजी सु अमत यावदबा अदुन लालहुबा हाइबसि जु नुंगाइतबा मुका अदुना मखोइ सिंगदुगा स्टेट मनुंगी ओइबनिना स्टेट गवर्नमेंट से यावदे याददना ममिंगी ओइना स्टेट गवर्नमेंट से इबोबि दंगा मतमदुदा 2008 ता अदुम यावरे यावगिबसि सिगी मतंगदसु मणिपुर की हजूजी लेंगाक पाइरिबा बीजेपी अमसुम कांग्रेस की मरक्ता यामनो हुंदोक उंजिन तौनबा खोगी चिन की लान की याम नुंगाइबा मतंग अमसु उइरिदनको अमना हाय नोइन तौरमबनी नोइना स्माइन तौरमबदी ngasi इरांगसी थोइनी हाय अदुइदी अमन अमु कांग्रेस नमो हायरे नोइ अदु खंगदी कदुबगी एब्रोगेट तौद्रिनो सेमो हायरे अदुदा पाखुम कछु लेते अदो याम नुंगाइरिदी ममांगी 2024 की फेब्रुआरी कुमापंदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ना सुसे एब्रोगेट तौननबा वारेप लौई हैना हाय दा अगोइनो मुनि यिंजिलु कांददी एब्रोगेट तौननबा वारेप लौब नत्ते को मियाम दा उचाइरि सिबु को गवर्नमेंट सिन मतम मतम की सिंगसिना सुसे एब्रोगेट तौबियो हैना तक्सिनबा मणिपुर गवर्नमेंट ना वारेप लौई हैबने सियाम लुइको सुन लोंदाजे अदुना मतमदुदा असेंबली न लौरिबो वारेप तो अखोगी याम नातै जादबो वारेप खबसु आइदि सुजे एब्रोगेट तौनबा मणिपुर गवर्नमेंट दी यावरोय हाइदना वारेप लौबो नते हाइबनिदा सुजे एब्रोगेट तौबियु हाइजनबा असेंबली नो वारेप लौरि हाइबने हाइजनबा हाइबने अदु इतागदी मदुजु अनसेसरी की ओइबा होय असेंबली दा याम कना हाइबदुदी हाइनिंग्रे अदो मदुमगी मरुदा लौरिबो रिजोल्यूशन खुलौदुसु मियामना अपेन बोइते सिनी अदुगा अइ ngasai हाइजबा चीफ मिनिस्टर न ngaranggi statement du masa si wakal taraga hairibra tadana hairibra haina hanga ise sida amaga musul leire su se kana ni yingsin gadori gi gabo yes su se su tongore mogi designated camp sing fazana lehale madu kanani yingsin doino joint monitoring group aina am semi joint monitoring group haibasida masigi chairman se manipur ki principal secretary home ne adu already chief minister ngarang piriba statement du pura onat rodu di yes adu principal secretary home na chairman oiba monitoring group na yingsin gado budu सिदी अखोई दायित्व नत्ते ना हाइगलगदी अखोई की सरुक याउदे ना हाइगलगदी अदुदा चेयरमैन दु ओहेलरुनुदना ओहेलरुनुवा अदुदा याउरिसी कोई की मिनिस्ट्री की याउरे होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की अदगी इंडियन आर्मी की अदगी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की कोई की मणिपुर दा लेरिबा डिप्लॉय तौरिबा सिंगसी की लुचिंगबा सिंगसी अदुम याउरिबनेबा मॉनिटरिंग ग्रुप सिदा मॉनिटरिंग ग्रुप सिना तौगदोरिसी ngasagi केम त लेरिबा मिलिटेंट सिंगदु कदाइद लई कदाइद चली मखोगी खुलाई सिंगदो कमाइना लैरी यस मखोगी लोकर अमदा मखोइना सोम पाइबा मॉनिटरिंग ग्रुप ना सोम पाइरगा खुलाई सिंगदो चेक तौरगा लेगदबदु हौजिक लैब्रा फेलो रेसि कदा वाइदनोबा मणिपुर की स्टेट मनुंगदा लॉ एंड ऑर्डर ngaकपसिबु स्टेट सब्जेक्ट नत्ते हाइरगदी सिदी बेराम ओइरक्ट्रोबा स्टेट सब्जेक्ट नत्ते ना हाइबगी सिदा अदुगा मानबा वही नत्रगसु सुसिना अखोई सिदा प्रॉब्लम अम ओहेले लॉ एंड ऑर्डर दा अकाइबा पीरे हाइबसिदी मयामना उरबा नत्रबा सुगी सिगी मेंटेन तौबा जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ना यंगसिनबा कोचनबा हाइबसिदा मणिपुर सरकार की अचौबा दायित्व म याउरियबा मदु सुंयाउ याउदना मदुगी करीमत नॉलेज याउदबदौना हाइबसे मसी याम लाइबक थीबनी ना हाइताई अदो मसी कया होय माजु चीफ मिनिस्टर ओइरकपसी
कुइद्री हाँ हंदक की फेब्रुआरी मरीदा वसक लौरगा माइ तौदना चीफ मिनिस्टर से ओइरे असी ओइरकपसिदा मासु ऑलमोस्ट ऑल डाइजेस्ट तौबदु ngамꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯅꯤꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ si handaki lan amasung sugi matangda karimta toba ngamdaba haiba ngamdaba haidare ado sigumba phibam si urakanda mana masidi akhoi center gi subject ne na inthoki ba male thaidok ba male aduga sengnamaki munna yingsin luragadi state ki toba daita lei haibasi haininge ado masisu mathangi speech ta soidanamaki masagi semdor khamjin torokpusu yaina khali adu sumaina hek haibase koi luchingba mane tamak kan khantha da manba mawongda koi vote ki koi wangang badongna vote adi khara soigra su yai do manifesto do phongi badu loina mak tawni ai ba leite du ka chamane boko adu maina adu gi mawongda public ta pangang ngang ba siduga hojik chief minister moi laga adi matik chaba luchingba amani haina la kansida kitang khantha halaga wasi nganghan ningi madu natadana hanagi habit tuda laikai da koigi vote khombagi meeting da pangang ngangbagi mong da media gi homang da maina pangai da hairagati masidi yamna wathok lakani aduna makha tarakpa tungi statement sing de kitang khantharaga sagi magi advisor mayam dairangoni security ki adugi adagi lari mayam de kitang feedback se kitang lawraga kitang daita leina nganghaningi na swai thamse या प्रेजेंट हम बियो जान अखोगी मणिपुर दा अखोगी स्टेट की लो एंड ऑर्डर ngak sen bai basi state की स्टेट सब्जेक्ट नि अदुबो सु से अखोगी चीफ मिनिस्टर ना मरी लेना दे ना हाइबा तारगा सु स्टेट की लो एंड ऑर्डर से साउना का हलिबा chaotic situation ama ka create tori bisi की फैक्टर से सुनी हाइबा जे मेक चाउंग सेंगा कोइ लेरे मिहात मिपुन म्याम चथरे इबा अकी तुजुंग थबक म्याम मा कोइ चथरे इबा शांति पुरक ना बखोना द थुगाइ इबा म्याम सी सुगे अचोब खुनी हाइबा सी अखोइ चाउंग उरगा लेरे अदुनदी लो एंड ऑर्डर दा सोकल इबा सुगमा अचोब फैक्टर ओइबा सु सी मासिमा की डाइट नते ने स्टेट कोइना रेस्पॉन्सिबिलिटीज पुलम शिफ्ट तौथोकांदा इंथोक्तना लेखि तादी जस्टिस पुरकनी पीस पुरकनी हाइबा पोसिडी हाइबा रूट कोसिडी एलिमिनेट तौतना अखोगी सिन हाइ ओइना जस्टिस पुरकनी जस्टिस डिलीवर तौगनी पीस पुरकनी ना टाइम टू टाइम मिनिस्टर ना हाइबा पोसि मसिम तौक्रम ना पुरकदुना हाइबा वफम जु चाउंग लेदे अदुइ तारगदी अखोगी पंहाइ हाइबा पंखन खन दबि स्टेटमेंट हेक्ता पीबा nga के हाइ तारे अदुगुंबगी पोट अमकक लाब्रा हाइबगी प्रजाददी अदुम याम चाउंग सोकदा पोट अमकक सु लाई हाइ तारे अदाइ ओजा नोदा सब्जेक्ट लाइटे एंड सु सिगी डाइट से लौदे मोंग दा इंथोराबै मोंगनी स्टेटमेंट जी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर अदु तारगदी ओजान जो पनबी की मोइ सी कमाइना सुदा लाइबा कांबु से कमाइना बु ताम तौदिनो हाइ की ब्लोजा अदा मसी अखोइना अमतंग निंगसिंग बेया 2025 की जनवरी दा the Supreme Court of India की अखोगी advocate सी विश्वजित हाई मार्क्स विश्वजित सिंह माने अखोगी advisory हम कब थोक पगी लाई स्टेगी फंग बे advisory सी माने represent तो बुसी कुकी जो people represent तो बनी अदुदाई दुदा अखोगी all media houses in India लाइट बे media house कुदी मकता हाई बुसी कुकी खुलाई पाइब सिंह सी सूद लाइट बे कुकी खुलाई पाइब सिंह सी they should not be termed as militant मोइ से militant ओइना कोई ना ताम तो रोइदा बनी अदुबु but मोइ से कोई ना कनोदा मोइ level से माइन थम कदे हाइ कांदा कुकी पॉलिटिकल ग्रुप पाइन हाइ गदबने बफम जतमी मरम दि कइ हाइ काना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गा मोइगा अखोगी पॉलिटिकल की टॉक स्टोरी मिलिटेंट हाइबेसी मिसलीडिंग ओइ अदुगा मसी अखोगी फैक्चुअल इनकरेक्टली लीगली मिसलीडिंग ओइ हैबा पोसले अदुना इंस्टेड ऑफ कुकी मिलिटेंट हाइबेसी महुता अखोइना पॉलिटिकल ग्रुप पाइन कुकी पॉलिटिकल ग्रुप पाइन ताम तो गदबने हाइबेगी अखोगी सिगी अखोगी डिफेंड हाइगदर कइ हाइगदनो सिगी पोचे मा कोइ कुकी जोगी मागी फोरदा लैबा असिगुंबा कनोसने एडवोकेशन हाइबे वफम जुलै मोइ जोजि पॉलिटिकल टॉक सथरि बनि हाइना कुकी ग्रुप सुगी लेवल से समाइन थमे हाइ तारे अदुना हुजिक्सी स्टेट गवर्नमेंट सुगी दायित्व से करमाइना डील तौनबगी दमकता दायित्व से लौदे दु तारगदी स्टेट की लोइनमक स्टेट की सेंटर की सब्जेक्ट लोइन लैगि तारगदी स्टेट से थबक इरांग थोअलिबा सिगी अचौबा कक कक तौरिबा अदुगा मचाक अम ओइरिबा सुसी स्टेट ना सु दायित्व लौद्रबा अदु तारगदी अखोगी कनोना सी सेंटर ना हाइ तारे मसी सुबु थोइबा इरांग सिदैदा सुसी सौगलग लई हाबिगे अचौबा अखोगी पोट अम लई प्रॉक्सी ने हाबि पोट अम सु लई चरक सिदै सिदा स्टेट ना सु दायित्व लौरक तबो तारगदी सेंटर ना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯌꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯏꯗꯦꯕ ꯂꯥꯏꯗꯦꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯣꯠꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ 15-20ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ इंजीनियर तौबा हाइतारे अदुदगी अदुम होरकपनी हाइतारे सु मिलिटेंट हाइबा हाइदबा हौजिकी सुप्रीम कोर्ट मागी कुकी जो सिंगी माइकैदा लेपा करी हाइने काउंसिल से माना फोंदोकचबगी वाने माना फोंदोकचबगी वाने अदुबु हौजुक फावबगी ओइनदी सु मिलिटेंट हाइसे इंडिया गवर्नमेंट ना अदुमाइना अदुम एड्रेस तोए अदुदी मखोइना आर्गुमेंट की वानेबा आर्गुमेंट नि अदुदा ngsaigi khoina hauji haibi yarisi makhoi singsi akhoi political group haitar kadi kari gi nongmai pairino nongmai pairaga political group ne na haibi yabra hoi ta kadi makhoi singsi military ni haibasida kari la lige nakanam rom da hauji ti military hairam badagi terrorist haina mayamna adum hainar abwane aduga हौजिक्ति अखोइना सुम यंगिरो नेशनल मीडिया सिंग दसु हाना इग्नोर तौरंबा मणिपुर की इरांग से हौजिक्ति फोकस तौबसु हौरे अदुगा रांग नहान आइना अमा थेंगनै मदुगी चैनल दो निजंद्रे अदुदा मागी एंकर सिना हाइबसि मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असिसिदा कुकी मिलिटेंट सिंग असि इंडिया की प्रॉक्सीनी हाइबसि लानगद्रा माइ फोंदोए से हजुक्ति अदुम नेशनल की थाकता मसाइगी मिलिटेंट सिंगसिना चथरिबा टेररिस्ट की मवोंग थबक थरम सिंगसि फजना मयक सेंगना उरे हाइतारे मसिदनी मसाइगी कुकी मिलिटेंट हाइगद्रा अदगी टेररिस्ट हाइगद्रा मखोइ सिंगसु अमुमुक सेटबैक से लाकबदी हौरे हंदकी नागा तरुक फजना मल्टीलेटेड ओइबा मवोंग हालगा यामना हाइदब हाइतारे थोंगा बिजगी हाइ अदुनी हाइ अदुगिंबा सिगी याम साथिबा कैनिबल्स अमगी मचक्तो मधु उरक्पा अदगी मसी फोंदोरप एक्सपोज तोरपसिन मरम मरकांदा हजिक इंडिया की द नतना पृथ्वी की मियाम द मखोइ सिंगसे अदुम कोइगी याम साथीबा अमखक नि हाइना अदुम ट्रीट तौबसे अदुम हौरबने मसिदनी मखोइना मदुगी दो खजिक्तंग सेमदोकनबा खितंग कोहनबा यागद्रा हाइदना मखोइगी ऑर्गेनाइजेशन अमना मदु यामना ग्रेफ करेहन मिस्टेक नेना फोंदोकिबसे अदु मदु फोंदो उरगे अमु हेना साथी रखपदो अदुनी अखोइना उग्रेदनको अदुमाइना खरा हाइरगा फगद्रा ना हाइरकांदा मदुदना अमुके हेन ओंजिलगा मयामसिना ट्रोल तोरकपसे मदुने हेनग्रेबा अदु मसिनी सिदी ब्लैक एंड व्हाइट आईसीडी मसुम मसाना अदुम तारगा सोइदनमकी थोक्सरगा दो बुगाने अखोइना हजुक फावबदो उरिबा मचत हजुक फावबदो मणिपुरदा थोकलिबा इरांग मसिगी मचत सिंगसि येंगुरकांदा प्रॉक्सी नत्ते हाइबसि कनाना हाइगदोइनो हाइदबि यार ओएबा प्रॉक्सी नत्ते दी सोमदा करी मरमगी सु मिलिटेंट कुनमंगा अकोमबद कुलहुमदो यमो हाइ विड्रॉ तौई तौदे अदवाइ गिदा मणिपुर गवर्नमेंट ना ngasai हाइनगिबा विड्रॉल तौरनी हाइदि लालहौ लुप अनि हाइतारे अखोगी केएनए ZRA मखोइ सिंगसी अखोइदा सुशी पैक्सीदा यावररोय मसी मखोइ इंडियन मणिपुर ना मसी विड्रॉ तौरेना असेंबली ना लौगिबा वारेपसे मसी 2023 नि आइना ngasai हाइबदुना 24 नि अदुगी मतुंदा सु लौरिनेबा फनायामना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ना वारेपसे लौहर कांसु मवाम त लौदे अमते इफेक्टिव ओइदे अदु उइदबनिना मदु लौरगसु कैंता कानदबदु उरगा हंदक चीफ मिनिस्टर खेमचंद्र मागी स्टेटमेंट से पिगिब्रा आइदि मखोइगी करि हाइने लैबाक की चीफ मिनिस्टर अमोइना अदगी होम मिनिस्टर अमोइना अदगी सोम द होम डिपार्टमेंट की ओइना स्वाइगुम मयाम सिदा करिमता तोबु ngamdaba phibam ama lakbasina maram morkanda sidi akoina hairorsu kanaroi
aduna moin thokpu tawjosrinu adu leirabnina aina sumaina haido khibnu fabra kaina khallaga hairam gadra adu su chingnaba lei adu hagi badu kitang di khantha ni ai nga sai su haijabdu ni kitang khantha daga nganghan ni bako adu sida pangai hajin basi pangai haidokpa luchingba mu ergadi pangai haibasi yadre adu mana akogi phagi tawraga haiba bhawda madu achobu news am ergadoine khajitang asoiba ma tawba kanda madu akogi national wide oina yam sathiba news item oina thorakkadoine sini ba yam chaksin gadaba sidi media gi mamang da hai ba ise adum mi kharadi yengadong ni pardong ni uradam ne madu gi maram da criticism si mayam la doine adu sungkhan khandana pangai da hai ba si yam sumdena khali aduga hojik aikoina uriba hai tare yeng ba natte ko ubni yeng ba hai bisi ko uba hai bisi ka ani si kitang differentiate to yai ada yeng ba si di ai thawoina yeng bam changem sumai yeng jin bam changem adu uba ji di ai na yeng udur su urak yai aduna si unung da ba myam so dum ureba taning da ba myam so dum tareba sini ba khoi na si thainari se aduna upai leitaba hai gadra si anouba hanagi government am leram badasu sigi phibam duda adum ngasagi irang se horokpatigi si phibam duda adum laikre adu article 355 si adum somdadi manipatam duda government ka haibidi article 355 se leite chanade kaina haibani adum haigiba leibani adubu mase laukthoktana adumak article 355 si manipur chanaduna leire haibsidi hoju hoji aikoina uriba phibam asina taksare ko taksare di sisida manipur gi home department sibu manipur government gi makhada leibra center gi makhada leibra siju hangba yara bane karim ta to bungam da gi mo ne ba leires state force ta mating pangna bani haidana la iba koi gi central force sina su manipur government si mawa lawri bar law da bra sisu lawgi mami imta ude ko se asomda chingdagi nongmai makap tharaga tampakta operation sathari midana masigi motive se kaino sinable ladies adana suda lady ba kulai paiba sing se sidi masigi marum da yam maning tamkhre aduna makhoi gi maning da achauba force amana nga aga sena raga leibanina makhoi jadi akibu leitabne kwai dagi masing yamba state asida mitei ne na hairibni masigi mutakta onjel laga lanta ngamine ada second largest population leriba nagagi mutakta su onjel laga lal haurimne si ngamai jik kadai dagi no karim karam string dagi no kamai no ohel ino aduidi adum ure da aidi amadamu khanaba honba masigi motive sina adum sing sing haidong na busudum yarabni da sidi indiana tawgen to bo pura makhni adu tawgen to busida su militant sing si sijinaba gi wani sijinaba sigi adugi da mukta datro makoina thamada lupa lising taruk kadar amom de pir ga tha ga thami si adugi natra adu natra taga di india gi mayokta lal hobusu natte haiba manipur government gi mayokta lal hobusu natte haiba adugumba group amaga suspension of operation sign tawna ba haibasibu kadai da maram chari ge si sengna make hairagadi india gi laukthoktaba army amagumne ba suda leriba militant sing se laukthoktaba india gi recognize toba haitare na ko suppose assam rifles haro 1930 ga samsak mkharada makoi sing se masang athukna ba tobudagi sigi regiment ki thakta lakhre si full fledged oi hredana asumaina si sina rakba asugumna india gi masak khangba army amadi nataba adubu india gi army goina di sinari ba madugi kudam haibabu assam rifles na somewhere kharada kuki militant sing khulai pai sing puthok pusin tauba india myanmar border da nongmai kapnabada makoi sijinaba adagi asom uwang madal leiba khoigi militant haigadra revolutionary haigadra sigi camp sing thugaina bo honabada hairiba group sing sigi new sing sijinabagi report sidi khoi mayamna tareba
adu targadi masi akoinu urise sisu India gi atopa laukthokta army mani haina ugane maduna ni ngasi makhoi gi mathakta mi hatle haiba bhawba khangna karimata tawdrise sine kari gi nongoi afaba makhal gi khulai pairaga lakpa kanda kari gi phadrino sibu suda lei haidana bu free thadokpa ya ra do masidane ba manipur da misi mina ngasi mi chani gu fu haina sirakhiba matang aswai sigi responsibility se manipur government na pugadabne mase sinani aina haijaba matam duki DGP kanano moina law and order ngaktabna natro Sujanpur dagi kulai pairaga torbung tana haigalaga yum mai thabang mai si matam madu da sang raba lambi do lakpada sumaina chatkre habisi kari gi intelligence ki report kari gi phangoi daina matam du da manipur lenga ki home minister kanano se makoi da responsibility mi chani go pu si base masi gi responsibility je matam du gi government paiba home minister amasung DGP pugadam ne mase sena maki akoi gi कोर्ट का लागा मसी की PIL में थागा लागा दी मसी काना बा लाइनी न खले मरम दी मखुई की शु अचो असोई बले की बिना ने बसे मोई मसा सु या जगी दना सीधा सिक्योरिटी लैप्सेस लगी है बसी मतम दुगी गवर्नमेंट न दुस या की अयु ताका दी मधु की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स तो हम तो है बनी था अदुना सिगम बसी शु तौदना असुमक लई बनीना ngasi की सिदी अखोइनो उरी सिदी अमना मखुत पुनहनबा अदुगा अमने फ्री द थादो हनबा थादोकबा अदुगा खना हनबा हाइतारे फुना हनबा हाइतारे अदोरिदी मकना नंगम तागे सिदी यामना मेक्शन लेरेबा अदुनी अनि सुब्रा ओके याम फजन थबिरे ओजाना उजिक कोन लुरक्तुसे सुगी रोल जिगी मतंगने कोइन उजिक याम लाक्तुसे कसैगी खुलाई पाइबसिंगसी करिगिदमक्ता सुदा लैरिबनो मखोइसे सुदा करिगी लैरिबनो हाइबगी पोसेम सो कोइ अचोबा वखंग मा लाक्तुइने दुगा मोइना लौरिबा रोल दु इंडिया गवर्नमेंट ना मखोइसेबु करम्बा अखोइगी कनो ओइना खुलाई ओइने सिजनबेगे हाइबा वफमसिनी मखोइसे ओजान सुट्राम तौबिगिरे मखोइसे इंडियन की अनअनाउंस साइट दुगु लौथोक्तबा मखोइगी आर्मी ना दमाइना सिजनबा पार्ट ऑफ द प्लान ओइरम तारगदी कैदौरकनी हाइबा वहंगसिनी चाउंग लैसेदुना हौजिक मियामसिना पामिसिदी justice deliver tawga matamda aduga maral lebe sing phabi ba matamda santi purakna matamda changchin ma khongjang singsi thamoi senga tawbiu holistically changchin biu aduga transparency leibiu aduga lebak praja miyam da pen na ba haidi khudang khusang no bijok na ba khangba ya ba public domain da thamba ya ba pot kaise thambiba aduga kogi security reason gi ni khangda ama gi ni khangde uphold tawga ba adugumba point aduna another kanoina site tham gi ta su khara di khanghan biba asigi pose me yamna pami state ki jurisdiction gi outside state jurisdiction oiba taragadi kanoda akogi manipur hojik justice purakna bai damakta si ultimately sigi kanana accountable oini haba pochima su laksagi aduga loina na state alone state mathandana kamaina independently law and order se improve tongna bai damakta kari akoi steps hojik lakhalak kadori haba form sisu leide lai hai tare su sigadi kemta mari lein haba form su thamamdana kamain thambiding swaida deuza tu ga mari lena de haibasi haidokramnina akoi jo haibam khangre ada oi leina de haibam du wai sange de su control tawdi ka hana mayam na ka haira ko do adudi kitang sep tawri hai tare ada adugi hairo ra ko buti yam pare aduga su ga mari suglai leina de haiba wafam si kitang khantharaga hayaninge yang kanna joining de maram di akhoi ki chief minister ma akhoi ni yam pangchai de jai ba ji ju akhoi ni isa da jai jaba gam mane ado yam kanna haining de ado kitang khandaninge kitang hanan study tawraga haitare hanan homework se kitang ga tawraga haibudu chumgani na khalle ado manipur gi law and order sigi matang dadi state nadi hojik oiriba phim si da karimata tawbangam dre haibusimadi akhoi mamang dadi uduna lae hojik su akhoi gi security advisor na masi almost all control tawraga leiri aduga sigi DGP dagi horaga makok thongba kogi manipur state ki home department ki police official singsi manipur dagi mi amatan oide masi makhoi gi makutta leigre haibani singnadi adana somdagi yamna center na hairak paitare koi home ministry na ka hairak padu aduni
स्माइल तौ का हैरगा अदुम तौ दोबो जातुनी अद मणिपुर गवर्नमेंट का हैरगा नोय अदु तौरो का हैरगा हाइबसी स्वाइदगदी ngambiyai मणिपुर दा मसागी एजिटेशन का चांग कमीदा टियर गैस अदगी रबर बुलेट मोग बम कापसे लो थुगाई रो का हैबसी स्वाइद का हाइबदु तारम दोंग माले अदु नतन अतगी मणिपुर की अतोप मफम सिंगददी मणिपुर की मिनिस्टर सिंग अदगी इवन चीफ मिनिस्टर ना हाइबो तारम दोंग मानदे आइना खनबदको अदो खरा यिंगहनबद से डीजी का तो असम राइफल्स के डीजी का तो कौरगा सि तौलसि कगिनो गायना तोगदब नत्रो अदगी असम राइफल्स सीस्ट लरिबा आईजीआर की अदगी साउथ की ईस्ट की लरि मैम जी मकोक थोंबा मोइसि अदुगो तौरगा कौरगा सिगी लॉ एंड ऑर्डर सिंग मतंगदा से तौ गायना खोगी मिनिस्टर मोइना चीफ मिनिस्टर मोइना एडवाइस सि सोमदगी तथगदो नत्रो अदुदी उद्रे उदबसे कुइरे सही अहुम हेले अदा होय सेंटरना याम कन्नाबदी होनरी काना हाय कोब्रा नुंब्रा थाजिलक्तनको थाजिले हाजी लो एंड ऑर्डर से फगलनी कायना कोब्रा संगे कायना फगलनी कायन पारुनी अदुबु अदुसु अमाय मा ताय ngасai हायगु दुमायना सोमदगी क्वेश्चन लगा थमे नोमै कापकपदगी कोब्रा दा नोमै कापसिले हायबदगी सावना मोइना क्वेश्चन लगा मतम पी हाय पुंग सुफावगी मनुंगदा नोय सरेंडर तौत्रगदी अदु तौने दा तौने ना कन्नगा लावरगा सोमदगी कना कना नो फोन तौरे हाय तौरक्ति हाय अदुम खुलाय खरा लौखलगा मीसिंगदुदी खुलाय सिंगदु मथंदा क्वेश्चन जेमजानिदा आइन खनबदा मी यावदबको खुलाय कांदो मथंदा को थोंग थोंग कायदन काथोरो बजा अदा मीदी यावदब अदा खुलाय दि फावरे मीदी फावद्रे अदा सिनी सागी कुकी सिनगा सिनरिबो खुलाय सि सागी ऑटो दगा मथंदा खिलगा थमगा कापजाला अदाइदो नि खंनिंगे इसिको मी यावदबी अदुना नि हंदा स्कोब्राना तक्सिन मदा तखायबदा कोसिल थमगांद मी फांगमद्री दुजी अदु दाइदी सोमदनी अफब मखलगी खुलाय असिदा मी यावदना काप यागो खुलाय गासि पायरा बजानिदा सिनी लेरिसे अदुना कोब्रा लाई अखुसी योरपदा करी गोनजेमनु खंगदे लिलोबो ओन खरबा खंगदे अदगी सिमसु लेरे याम तौरकनी न पारुबदो तौदी तौदबा मिलिटरी क्रैक डाउन तौगन मियाम कन लाव ये दुगा तंपाक तो इन तौले सोमदना खुलाई लोय लखत खरबा फम सिस क्रैक डाउन ने फाजना सथरी नेमि खुदिंगी फारी फाव कसु काइदे लालहौबा सिंग फाबा हाइबसे सगी लो एंड ऑर्डर ना नबनी मरम सादना लाल हौई हाइगरा साना लाल हौई हाइगरा गवर्नमेंट की मायोक थबक तौबा सिंग फाबा लाक्सिन बाइबसे गवर्नमेंट दुगी मथौनी अदुबो मसिदा अखोइना चिंगदा उरिबा मिहात मिपुन एक्सटोर्शन मैम सिदा जेनरी सिंगसिदी फाबसी खोइगे यम तांगना हाइतारेने अदुमाइना का अमा अनि काती हंदक उगी एक्सटोर्शन द जेनबनी कायना फारे कायना अदगी खुलाई खरा फाइ फाबदु बिरेल गुंबा उतुंग होबुगुंबा खरा फाबा अदुम थेंनै अदो मसिगुंबम मैम से स्माइ सिम चथरि ngैदि कोब्रा लासु अदगी लिलोबोब लासु इकान कान दong mande aduga akoina pambadi micham moina akoina pambadi manipur lengak se mating thokpa lengak ohenninge maduda da ingani na khalle sagi su abrogate to haibada tabidaba tadredi karigino koina haibada assembly mana warip lowbada noi karigi tabidaba no haidana wafam amta su haiba ngamda adu targadi kari ni lo tage asom assembly je joker tar to dudi assembly na lobo warip to somdana waro lawak tragadi madugi warip to joker tae adu adugumba joker ta do bo warip ti mathang dadi lobinu sumaina haininge ba aduna hojikti yam lusilai je center ki pandam phangabra 2029 फावद मनपुर की लालौबगी इरांग लोइसिनगनी ना लाथोखिबा सेंटर दुगी पांदमदो हजु फंगबा हरतलब्रा हाइबसिने मदुगी दमक्ता सिनरिबा प्रॉक्सी आर्मी सिंगसि क्याम कुइना मनिंग तौना थादोखिगदौरिगे हाइबसिने मसे थादो इमखैदि मणिपुर शांति पुरकबा हाइबसि ओइथोकते अदुगा हानाना सुजि लोइसिनबिरो सेना हारगदि सुजि मागी पैक से लोशन बिरो दी सपोज
Mohoina separate administration tale, Masi Makta, Sardana, Adum, my platform, the Pundo Iduni, separate administration of from later. Hire Piroena, see Santana Hivani in a matter of hire. Adu Tagadi, Masima, or Toro Havasi, Koye, land copy, but no way copy was in Adum. Kalamani. Adu Tagadi, Makuisi Kamaito Lusin Gadage, Makuisa Lady, unauthorized waiver, authorized waiver Matamta, Su military Singaniga, Samaga, some Karago, Makuida, Lay Hina Pagi, Kulai Sing to the Gi, Masinkiam, Hengal Krabage, Hengalibu Sing do local pump to it, Adu Localo, Aduga, Tek Tonoriba Adugi, Karihani, Marama Mudila Nidan, Maram do Tidopiro. I did Kari ground of Pectorino, Makosi Santi Kamal Porcadage, Makogi Apamana Carino, Mogi Apamba the Pibia Carino, Pibia Davana Carino, Kogi's territorial integrity, Madame Simadi, never compromise in a Home Minister Sohare, at the Center Mission Sohare, Adurabadi, Masinatava, Makoiga Lucian Navayaba, Waroshin Propiava, Ama, Tiraga, Masihana Lucian, but Natragadi, Manipura, Cobra Lakera, Lobo Lakera. Lucian Basi Wagani, Maramdi, no my Pivaga, pre the Kuchet Chatiba, Miduga, Sondaga, Aduna, Kanabasi Pango, the whole Lega. Come I told her in the living of Duino Havanita. Kulai Paita Sindu, Karam, in the living of Duino, Hoi, Manipuri, Tampaki, Hagadra, Manipuri, Hagadra, La Luba, Lay, the Yusida, Handak Adum, Pistok Satare. Pit stock Satabasida, Madu Campo, Patava, Hajudi, a quick perpedo later, Adam Madudi, Adum Matam no Propodu in Batai, Quina, Enesian, Iamga, Asuk Quina, Pistok Satarapasi, Enesian, I am the Kari Mukana of Pankrabage. See, Adum Hangiabo Wahani, Aduga. Hojik Manipurda, Ladiba Lahobugi, Irang say 2029 Baugi Mung the Lushin Gani had a Karambum. Mongano, Naxalite, Sing Lushin Giba, Aduga, Manana, Manipurda, Lushin Gani Hana, Lowasi, Chumbra, Madam di Masi Border Steny, Masidagi Lanto, Lanchin, Taugiba, Chiang Giba, Sangakpa, even Myanmar, the Gi, Wiki PDM, ni high, Adunia, the higher than Mam, Sankila couldn't make Taramia, Mayam, the Sibo Singam Deva. Other Sigi Pim, see the Kamai, Lushin Gadabano, Lushin Biro. Miam di Ware, Miam the Pamisi, Santini, Tangu Letaba, Sokot Paduni Pamisi, Maliangi, Miam, but Sangdam Naraga, direct Lasudo with the Sul, Sana, the Sul, Mountain Tana, Chin, Nabu Honagadu, some no may capudu, not talk about Honagadra, Adagi, Chana, Bapang, the Bagi, Awabru, Mayok Nagadra, see Manipur Miam, the Satino Ware, Masiki, Waroshinama. Manipur government that they are in at the center of Propam Toy, Masiki responsibilities, Manipur government, Laitre Hana. Sagi Suda Hagibugumna Manipurgi, Sigi Matangsi, Sigi Pispur Novi Matangsi, Manipur Gamangi, Kutal Lay Trekaina, no Masu Harpaya, the Gipium, do lay Mado Harpasi, Naiminagitari, so I